Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Amelia. Saya santri Yayasan Yatim Piatu dan Duafa Raudatun Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma izin 'anin na'im. Shadaqallahul azim.